India ram chanchina bill soi hlober lani hial tur Citizenship Amendment Bill chu President in ahming azian hnua dan Citizen Amendment Act halonita a dodal nei ro chu are chuang lo India marchaka zirlai pol te chuan nor an huai hota asam khopui gohati phei chu indona mual ani ringote ti tur khopin tharum thona achuak na sa a police te silai tuarin mi pahni an thiene West Bengal lama po he dan du lo na wang hian rel halani in wantlang bungrua thahnem tak ti chia tani boka mi pakhatin nunna achan tone India rama Congress la sarkar na state claim te chuan he dan hi man antum lo thu an puang to a central sarkar lamin mang lo turin thu nei na in nei lo ati ve thung left party sarkar na Kerala phei chuan an political party trang rualin he dan hi andawa West Bengal ti amin he dan hi engtiang poa man ani lo tur thu an soyene marchak le West Bengal a CAA du lo lantir namai ba ka hian Delhi a Jamia Mila Islamia University zirlai te chuan kongzo in an du lo na an lantir ve boka police tenena anin tong buena mi thahnem tak an hliamane marchaka lungoi lo na lantir tu te hi Prime Minister Narendra Modi le Union Home Minister Amit Shah te chuan Twitter kaltlangin an thlema an namzia rang chu hum halin parchua tirzel ani tur thu te he dana wang hian khuwa le tui an ni na nga an digna chanvo chu engma abolo tur thu te an soya sa khuwa na lamero chu an tar lang lo thungane in sa khuwa ahimang ahim lowang ti tongkam an nei du mi lawe ro chu ngai tua tham tak ani ome he dan hi kanram threnoma ti du da tuar sa khotlem jokte hum him na turani ti chu tranfunga an la mangzui ta zela ram threnoma sa khotlem jok tamber hi hindu vek anile ngalane Citizenship Amendment Act chungcha nga hian America chu atong chuak masaber ania he dan hi sa kho zalena tan chuan ahim lo hlea in thleina le in thliarna ni ye antia sa kho zalena lam ngai tua tu commission rang te chuan he dana muslim te antel velo chu sa kho ti bik neya an chuane parliamenta ngai tua ani lai khan ramdang media lian te chuan an ngaihdan an lo soi chuak liam to boka ram threnoma sa khotlem jok hum himna tur hian fak a hlo lo khop mai sa kho in thliarna sa khuan hmanga politics aniye ti ta chu an soi zui dan ani ta thung United Nations noya human rights lam vil tu te phei chuan he dan thar hmanga India che dan chu ngun takin kan thlir zui zel don ani antia dan him lo taka an ngai mia bokane India ram chunga politics in chir thena lama Congress ruai tu sa si tharur chuan hei hi hindulal ram din tura kong sial na ni atite sa khuana hmanga politics khela Pakistan ram din tu Mohammed Jinnah politics chuan nena changa sa khoti bi komlova India din du Gandhi ngaihdan chu tlomina omta ati te chu khovelin ahmu dan niin alang bokane boina tok na saber Assam hian he danina khwale tuinina apek theidan chu Assam Court 1985 nena inkal ninan soya hei hi andu lo chan pakhat tania hein rem na mang hi chuan kumsang ka zakwa somsari pakhat March ni somni panga malama India lu te chu khwale tuinina pek turan nia CAA hian chu aron chhop nai ta dor mayane Asama hian Bangladesh atanga danlova pem lu te dapchuakin National Register of Citizens chu kalpui haloni toa in soifia thailo minwai tel chu ramdang mia chiar anlo ni toa sakhuana tanga te in atamber chu muslim ani nge ne NRC phe hi chu West Bengalin ado nge bok Guwahati Borvel an buai lai khan Hindu tamna Barak Valley Borvel ai ro chuan Rajya Sabha a he danatlang chi khan alom nate anei thungane Asama hian Bangladesh Musalman te chua sa khotlem jok abikin Hindu te chu chok lu antum ninalanga hei hi ramdang atanga thilom dan lo thlir tu mithiam te ngaihdan po ani chia bokane Genocide Watch an President Gregory Stanton chuan Assam boruak thlirin
hun kaltoa khovel mun ranga namle sa khuana manga in chimi na lo thleng to chu ahla lo hle ni na soya 10 stages of genocide ati chua lamtluang chu Assam baka India hian azo mek ni na soya mihring in suat pukna khai dia chu Assama thil thleng mek ne na khai khin thiam theina turin toite in kantar langdon ane Arabi masaber chu in thliarna ania namle sa khoin nang lo omkhom na chuan in za ton na apoimo ber thina chu in za ton na chu herabia hian abowa anle kan ti na aron piang ta a an ti putu te chu mihrang le danglam tura ngai na omthin chu rabi chu in chin chiana in aron zui ta thina hei hi alanga pawa in huat na lantir na te po ati thei ome juda te kha in dopui pani na lai suat le khom ani tak tak ma khan dang laman ni ti lantir na turin RCN te anbel lui tir thina ne arabi pathum na tuna Citizenship Amendment Act ne na mebel chi chu in thleina ania namemo pol tamjok le thu nei jok chuan atlem jok te chu digna chanvo han neihte khwa le tuini na neihte an phal saklova cia po sa khotlem zoka muslim te chu tel ani talova sa khotlem zo kan ni na Myanmar le Sri Lanka te chu rin tel ani heklawane chimi tumna lo tok to juda te kha kumsang kha zakwa somthum panga khan German khwa le tuini phalsak hanlo ni to lova na an tho thelo tur bit thliani ba ka judami ni lo German namchu nupui pasala nei an lo phal lo to boka hei hi India point kan hlat vak lo nia ngai ani nge ne Rabi palina chuan mihring anga in en lo khopa in tham lo na om le a mihring dikna chanvo nei lo ang hrimin anin diriam to thina ne Rwanda a mihring in suat na athen lai khan tutsis namchu chukchu tia kawan nia juda te po saju tia kote po anlo ni to bokane chumi hnua chuan in rel bol na om le a mihring suat na reng hi in rel bol na le rohman na fel taka kalpui vek thin ania in suat na kalpui turte chu training pack ani bok thina ne aparuk na chu hotura in zirtir na ani ve thung an nam an tuitlak lo na turin chanchin bu le thil dang mangin minol puya huwa tomle nok sak ani theina lai chu an thedar ta thina ne chu rabi chu in buat sai na in aron zui le thina in suat na kalpui tur chuan an in buat sai ta a an bitum te laka chuan launa an tu tlat zel bokane pariat na thiam lo in chantir na awma ti hlum tur te chu an namemo an sa khuana mangin thitura an chung thu rel sak thin ania chung thiam lo chantir te chu an khoma a then ramdanga thonin hre omna satak an tur tira an bungruate ro chu an chu saktlang puyane in suat na chu atakin heta hian kalpui ani mek to tinane apakwana chu in samna ania atwar tu te chu omzeneile Assam khaizonga ti hlum ani thina an namle sa khuain atlinani phot chuan makta duai tel in ti hlum na te po thleng thei ania mi nuai tel nun chu a chelam zongin adang lam hrim bokane atop na ber som na chu phatna ania in suat na kalpui tu tele an chuanom zel te chuan heng poi khoina hi an kalpui lo ti hi tranfunga an mang ta thina ne he kong hi India chuan kan zo ve mek nia soyania adi kang ti po chu soi thei ani chuang lo Prime Minister Narendra Modi chuan mar chakmi te thlem na tan hian dan pui na hum halna chu chom nu na ni yang atia ma se Jammu and Kashmir te dan puya anin hum him na chu thria sak ania India mar chak po hi kan him dan athuk lem lo ti chu a ria thei mai ome BJP sarkar masa a Prime Minister Vajpayee Khan Marchak State in hung na pakhat ILP hi nok sak ati thu alo soi to a mase tuna sarkar ro chuan Manipur hne na pein ati pungang loi thunga Hindu Rashtra din tur hian phim khur takin an fin na zong an mang mek ti chu achiang mai ome